Dia gua malu karena yang kanal YouTube live stream television Timor Post hanya sedang kita acompanhe dan yang maka dia itu susi nação rua usi nação Argentina ho Algeria ne benda daune assisti hela jogo entre nação rua ne maka daune halau ia ora sidene ne maka hatene kata ka ora daun Argentina ho skor 1 no Algeria ho skor 0 no ade tu sira na fating manteng ia sirania a fating hanya sedang kita acompanhe sira tour ia dalam ibong transporte continua halau movimento mai lebe sira na fating fosse ne suporta ba sira ne equipa nação favorito kami datang sira na fating ia dalam nini dia acompanhe sira nia nação favorito ne ba ko hiloron joga tidak nama kade tu susi Argentina ho Algeria nian ia mandarin dini. Dia kembali karena kenal itu plus intelijen pos tidak nama kade itu susi nação Argentina ou Algeria ne memang kami pos portava sirania nação favorito mas que loro memanas transporte continua halo movimento pamai mas sira na parte sira pos suportava sirana nação favorito sira tamane tidak nama kade itu susi nação dua ada tahun acompanha ela live streaming direita husi equipa SM News ne memang transmite ia madaring yan. No, a informação itu buat sira kata kita tahu resultado si equipa nação rua ne makanya sang si Argentina skor 1 si Algeria yang skor 0. Yang datang kita acompanha kata ada itu sira malu ada malu patin malu mai taka patin ou malu la satisfaz sira duni malu hakara kata assiste direita jadi o ekram CSM News. Ora datang mai dale maka informação negara perita bol sira mandara indile ne maka ada itu sira pointoismo dia acompanha jogo entre nação dua nação Algeria ou Argentina. No estaremos kata ka adeptos balos será preparado na bandeira Argentina com motorizada continua será mantenha fating o de será resultado anusa será se halau poai dia di dalam. Tamani kita acompanha na fating. At informasi kita bocira kata kona ba transporte na parte halau movimento ane sambabai no kana malu kade itu kira assist jogo ne ia kira sestrada ibu ia mandarin yan.
Kamu sampai Azul. Dia kemalu sinansinya ita hari ada daunnya. Deiptus balu sina sanselo kuma ho transporte continua será lá sina movimento mas vez será deiptus de Argentina que assiste ho pouco se será continua to malu renação. Vamos, Toconi. Oi, cá. Oi, cá. Vamos. Dia malu karena kanal itu Live Stream Televisi Timur Pos ini maki permasalahan na gamit natin ito po sira di Mandarin Point debe maka det sira continua manter ia siranya turfate mo de assiste jogo entre nação boa a sang Algeria contra Argentina do dá um score 1-0. Foto Doris. Betul kan? Pas dulu. At informasi itu bocor karena konaba transport elili movimento transport ya mandari ini dapat yang halau sirnya ya sampai baik. No ada itu sira continua assistir sirnya equipa nação favorita. E mandarim ya lebih maka o entusiasmo karaka nação tua elili Argentina sira karaka Argentina ketan 3 pontos ya jogo lormo ini. Também itu maka jogo lebih importante teves ba ada itu Argentina sira ya mandarimnya. No, no.
Nara ni, nara. Ini sih malet. Ini sih ini sih ini. Dia kembali sereda, né? Macade tu susi nação Argentina deve marcar a Messi. Assiste direita jogo entre a nação Argentina contra a Algéria. Dá um score 1-0. Se a Argentina halo lagi, halo apa? Aku halo. Ini nih. Mau fal paper itu nih. Ala ya masih terus ngikut ini. Ada di sini red ya. Ini nih. Terus red. Telepon dia tadi. Bem, Marcos, você acabou de se acompanhar a atmosfera na Cono e ele cima da minha independência na Cono adeptos se Argentina ninguém mais que normal se a contratação que pode assistir direto ao jogo e assistir a minha que tinha ada dua Tahu di bendera. Ahora yo Enfim. Enfim. agora você tem outro também uma vez. Like lah. Like lah. Masuk main apa ini kita buat di kafe. Nanti kita hawai kalau video. Dia kemalu karena kanal YouTube Live Stream Television Timor Pos dan nebak informasi nebe amira lata bita bot sila ya area Mandarim nebe maka deptu susina sanrua ne sangusi Argentina wa influemos susi Algeria nebe maka daune jogo simbua jogo na manas tebes na equipa deptu siramos na fate fo sirania suporta makat ba sirania klubu favorito ya Mandarim ida nebak informasi nebe amira lata bita bot sila i area Mandarim usi hau na vai magno equipe se filika zo no estúdio televisão Timor Pos be bora TV